Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane lapha einkundleni ke zokuxhumana ezibizwa ngo-TikTok kubeke sekushaka emkhukhu intokazi kuyodumo ke lokuthiwa ke abesifazana abangaziphathi kahle ogama layo nguTamara itheke yanyamalala einsukwini ke lezi ezedlula kunyamalala ke kwaye kubeke sekuletha ke ukukhathazeka ebantwini abaningi njengoba befeza ukuthi ke uTamara unyamalale ke nemali okwakuvunyelwane ngayo ukuthi ke kwabelwane ngayo uma ngabe ke abantu ke noma ke abalandeli ke bakaTamara ke sebetheke bamdonatela kuzokhumbuleka phela ukuthi abalandeli ke bakhipha izimali ke zishisiwe bedonatela ke lapha kuTamara lentokazi bekisibhalwa ke emaphepheni ofaka phakathi ke zivuthayo eMaputalandi yafeza ukuthi ke uTamara kunemali abaleka nayo kanti kwakunesivumelano kwakufanele ke sibe khona ekuthenini ke uma ngabe ke esekhokhelwe kube ile ekhokhelwa ke la bathi bamsupport bese ke ethatha kenye imali enikeza kabanye abantu okuyibona bona bephusha kona ke lo mkhankaso ekuthenini nje ke lapha kuTamara ke bemsupport kubaculi kabaningi abathi ke bakhokha ke abanye ke abantu ke nosazwayo bavelile kamagama okuthiwa ke babe behind lento kaTamara babemphusha ngemuva bemphusha ke ngezinyawo kanti omunye wabo wayezenza sengazi ukuthi ke umenyanya ukufa nokubhubha uTamara kulolu hluko oluvezwe uTamara ku TikTok ethi ke uzoveza ukuthi ke bona ke babenzani laba bantu njengoba ke namhlanje sebemthuka bethi ke bafuna izimali kuvela ke igama lika Max Makhanya owaphumela kobala ukuthi kuhamba ke noTamara uMax ukhale ngokuthi uTamara usebalekile akasamnikezanga ke imali ababevumelene ngayo kwabe nguSiyamiyeza uSiyamiyeza ke naye ngomunye ke futhi odumile okusolakala ukuthi ke futhi nguye ohambe kwabhalela ke ezivuthayo wazazisa ukuthi uTamara usebalekile ke nemali akasisinzanga ke sivumelwano kubalwa ke noMgibe wayifebe uMgibe ungwalapha kwaNongoma enkukhwini lapha ke dabuka khona uMgibe ungomunye kwabantu yena kwafeza ukuthi akahambisani negama ke likaTamara noma ke nembono kaTamara wayemthuke ekhuluma ke zonke izinto ke lezo ongazazi ethi ke uTamara ke uzenza engazi ukuthi uhlakaniphile ngabanye abantu ke besifazane wazi wenza ngazi ukuthi ukhulumela kabesifazane wacela ukuthi ke naye makadonatwele nangempela ke bamuphi imali kabesifazane phakathi futhi kufaka kuvela ke negama likaBhaka okuthiwa wayehamba phambili kuona ke lo mkhankaso laba bantu ke ibona okuthiwa ke babekade ke befomeka igroup okwakuthiwa ke mayenziwe ukuze ke abantu ke bezokwazi ukuthi ke belandele beze kufaka kukhando ke nesikhwama okuzokwenzelwa ngaso kuTamara kulesi sikhwama kuthiwa kwakuthiwa ke masube isikhwama ke senhlangano uTamara kwaveza ke ikhadi ke lakhe wathi ke makukhokhwe wafeza ke ikhadi lakhe wathi ke makukhokhwe ke kulo ke leli khadi lakhe njengoba kwabeke sekuvezwa ke lona ke yona ke le bank account kwabeka abantu begcine sebekhokha kuyo ke izimali uMgibe wayifebe na kwathi uzophuma eceleni abe umuntu ophikisana ke noTamara kwase kuthi kabo Max Makhanya bazohamba phambili ekuthenini ke bagqugquzele kumkhankaso wokuthi ke nembali uTamara ke makafakelwe ke imali kulo mkhankaso kwakuvunyelwe ngokuthi ke kule share imali ezotholakala uTamara uzobeke sekhipha ke ingxenye anikeze ke uMax Makhanya anikeze ke uBhaka anikeze uMgibe kanjalo ke noMiyeza bona bonke laba bantu ke bobahlanu kuthiwa uTamara ke ubeke sekuveza ukuthi empeleni uTamara kubeke sekuveza ukuthi wonke umuntu walithola ishare lakhe njengoba ke feza ukuthi kwakuthiwe ke mabathole ke imali ke yensipho uthi ke imali ke yensipho abanikeza kama 2000 kule mali ke athi ke wababonga ngayo ekutheni ngebemphushe njengoba ke namhlanje sebehamba ke bembhala bethi kubaleke nemali ayikho imali ke yena ke enza nje ke lapha akabaleka nayo futhi ayikho imali aphumela obala ukuthi ucela ke abalandeli noma abalandeli ke bakhe bemkhokhele ke yona njengoba ke laba sebezitshela ngazi ukuthi ke bayasibhegijima bebhale emaphepheni bethi kubaleke nemali abasakusho ukuthi yibo ababekade ke bephusha kosaziwayo ukuthi ke bekhokha imali bephinde bephushe ke abalandeli benze ngazi ukuthi basupport umbono kaTamara olusana ke nabesifazane kanti bona bayazi ukuthi njengoba ke besupporta kanje kungena imali bayabala nabo ukuthi ke malini uMiyeza uyena ukuthiwa ke wayebuka ukuthi ke kungena malini kuyona ke lesi sikhwama ke sikaTamara
Tamara-ke ubeke senyamalala, kodwa-ke uthi futhi akanyamalala ngemali yamuntu. Imali-ke anyamalale nayo imali-ke esekhadini-ke lakhe. Nathi-ke abalandeli-ke noma-ke abantu-ke baseNingizimu Afrika babesapota kumbono wakhe ayekade-ke nawo ngalento ngakho-ke lokuziphatha-ke kwabesifazane. Kubona-ke laba bantu kuthiwa nje-ke cha babelibhekile isheya bonke, wabe-ke sebashaya ngesikepera uTamara. Yikho-ke sebephumele obala sebemfuna onyamazane. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango, babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka. Ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami, phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana. Sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.